Sas condizioni de su tempus a sovra de sa Sardigna videne chelo generalmente in uilu chin precipitaciones fintas a carattere de rovesciu o temporale chin cumulator debiles, progressiva attenuazione de esos fenomenos in sa segunda parte de sa die. Torventos van usurare debiles o moderados de sa banda meridionale e tenden a si ponere de sa banda occidentale e sud-occidentale de sa sora centrale de sa die. Sos mares s'han a presentare meda movidos in sa banda occidentale, movidos sos atros mares. Sas temperaturas mínimas sono previstas stazionarias o in paladari zera, Casteddu de 8, Tattari 6, Nucoro 20, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas sono previstas in palada sensibile o moderata, Casteddu 28, Tattari 22, Nucoro 19, Aristanis 24.